жрать нечего. Что в Днепропетровске, что... Mbere yuko Perezida Volodymyr Zelensky aba perezida wa Ukraine mu mwaka wa 2016 ubwe mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cya Ukraine ari kugaragaza ibibazo by'abaturage nk'umunyarwenya asetsa bikomeye, yagaragaje uburyo yakemura ikibazo cy'inteko ishinga amategeko ya Ukraine nk'umutegetsi rukumbi utegetse Ukraine kugeza ubu uyu munsi ubwo ari mu ntambara n'igihugu cya Perezida Vladimir Putin cy'Uburusiya, mu ntambara iri gusatira umwaka itangiye ku butaka bwa Ukraine by'umwihariko mu gice cy'uburasirazuba n'amajyepfo na rwagati mu murwa mukuru Kiev. Uyu munsi abene igihugu ba Ukraine bakomeje gutabaza isi bavuga ngo uyu mutegetsi wa Ukraine Volodymyr Zelensky ibyo ari kubakorera atuma ibitero by'Uburusiya bikomeza kandi ku mbaraga zo hejuru, ari byo yagaragazaga mu mwaka wa 2016 agaragaza ko icyambere ari ibibazo by'abaturage. Uyu munsi akomeje guharanira inyungu zabo mu burengerazuba bw'isi ku butaka bwa Ukraine, ibiri gutuma umubare mwinshi w'abaturage b'abanya-Ukraine bahasiga ubuzima. Mu rukerera rwa none ibindi bisasu bikomeye by'igisirikare cy'Uburusiya byongeye kumvikana, ariko nabwo byabaye nyuma y'ubushotoranyi bwakozwe ku itegeko rya Perezida Volodymyr Zelensky ubwo yasabaga umutwe urwanaho rukomeye kwinjira mu birindiro by'Abarusiya mu rwego rwo kugira ngo babahatire gusubira ku butaka bw'Uburusiya basoke ku butaka bwa Ukraine. Ibyaje gutuma umugaba mukuru w'ingabo z'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine General RUSSIA14 yongera kuzamura ijwi riranguriye ategeka abakuriye batayo zose zirwanaho rukomeye mu gisirikare cy'Uburusiya kwataka mu kirere no ku butaka kugira ngo basubize nyuma uwo mubare w'abasirikare ba Ukraine bari baje kurwana binjiye mu birindiro by'abasirikare b'Uburusiya. Gusa amakuru y'ikinyamakuru Belarus Partizan ari gusoka mu kanya gato bivuzwe ko Perezida Volodymyr Zelensky yahise ahamagaza inama y'ikitaraganya y'umutekano y'abagaba bakuru b'ingabo za Ukraine ari abarwana ku butaka, mu kirere, mu mazi ndetse n'abarwanaho rukomeye mu gutegura uburyo hashobora kwifashishwa diplomasi ya gisirikare bareba uburyo bashobora gukemura iki kibazo. Nyuma y'amakuru yari amaze kugera ku butaka bwa Ukraine ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudage n'Ubufaransa nk'ibihugu bikomeye mu muryango w'ubutabarana bya gisirikare byishyize hamwe mu gutanga imfashanyo rutura ikomeye y'intwaro zigezweho kuri Perezida Volodymyr Zelensky gakomeze kwihagararaho imbere y'igisirikare cya Perezida Vladimir Putin. Amakuru agera ku kinyamakuru cy'Abongereza BBC avuga ko ubu ibintu byongeye gusa n'ibihindurira isura ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa ndetse n'Ubudage bigiye gushyira hamwe ingufu mu kohereza ibimodoka by'imitamenwa by'intambara mu rwego rwo kongerera ingufu igisirikare cya Ukraine gikomeje kwihagararaho nubwo ibintu bisa n'ibikomeje kuba bibi. Igihugu cy'Ubudage cyari cyamaze gutinya ko gishobora gutanga inkunga ya gisirikare kuri Kiev bikagikururira ko Perezida Vladimir Putin ashobora kukigirira nabi. Ariko kandi inyuma yaho ku wa gatatu w'icyumweru turimo dusoza, Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa atangarije ko ibimodoka by'imitamenwa by'intambara bizwi nka MAX-10 RS bigiye koherezwa ku butaka bwa Ukraine. Umutegetsi w'Ubudage Olaf Scholz ndetse na Perezida Joe Biden utegetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika bose bazamuye ijwi bavuga ko nabo bagiye kohereza ibimodoka nk'ibi by'intambara ku butaka bwa Ukraine. Ku wa gatanu w'iki cyumweru nabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko ibikoresho nk'ibi byo mu rwego rwa gisirikare bikomeye bigiye koherezwa ku butaka bwa Ukraine bizabatwara amamiliyari y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kugira ngo bashyigikire Zelensky wagaragaje ko yihagazeho. Gusa ubutegetsi bwa Berlin mu Budage bwo buhakana amakuru avuga ko Perezida Emmanuel Macron yaba yarabahatiye gufata iki cyemezo cyo gufasha Ukraine mu gukomeza guhangana n'Uburusiya bwa Perezida Vladimir Putin. Kugeza maginga ya ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byari byaririnze gukomeza kwemeza ku mugaragaro ko bitanze inkunga ya gisirikare kubera gutinya ko bashobora gukura Vladimir Putin kubarasaho misile intercontinental zikomeye cyane zishobora gushwanyuza byinshi ku mugabane w'Uburayi. Twabutsa ko Perezida Volodymyr Zelensky utegetse Ukraine yatangaje ko yishimiye ibi muri inama ikomeye y'umutekano igiye kuba kuri Leta major y'igisirikare cya Ukraine, ikaba yitezweho kuza gufatirwamo ibyemezo bikomeye byo kwemera mu buryo budasubirwaho ko bagiye
kwataka ubutaka bw'Uburusiya kugira ngo nabo bakomeze guhangana ku butaka bw'iki gihugu, ari nabyo biri gukururira akaga gakomeye abanya-Ukraine. Iyi mfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya miliyaridi 3 z'amadolari y'Amerika bivugwa ko irimo ibimodoka by'intambara bisaga 50 byo mu bwoko bwa Bradley, ariko kandi Pentagon, Minisiteri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ivuga ko ibi bimodoka bya Bradley atari ibimodoka by'imitamenwa gusa, ko ahubwo ari ibimodoka biyoboye ibindi mu modoka zigezweho zirwana intambara nk'iyi iri kubera ku butaka bwa Ukraine. Iyi mfashanyo kandi yitezweho ko izatanga umusaruro ukomeye, dore ko iri kumwe n'izindi ntwaro zikomeye zirimo howitzer M777, ibimodoka birinda amamine ndetse n'ibisasu by'imizinga byo mu bwoko bwa GMLRS. Mu gihe kandi ibi biri kuvugwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudage n'Ubufaransa n'umuryango wo gutabarana mu gisirikare NATO cyangwa OTAN, nayo kandi wavuze ko hari imfashanyo ikomeye nabo baroza kohereza ku butaka bwa Ukraine mu gushyigikira Zelensky. Ibyo nubwo byavuzwe, twabibutsa ko Ubudage bwemeye imodoka 40 zishobora kuzajya ku butaka bwa Ukraine mu cyumweru gitaha ku munsi wo kuwa gatatu nk'uko byavuzwe, kandi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igakomeza kwizeza Zelensky ko Patriot missile ziraza kuba zigera muri iki gihugu bidatinze. Ku rundi ruhande tubabwire ko Perezida Vladimir Putin ubwo yabinyuzaga ku muvugizi wa Kremlin Dmitry Peskov yavuze ko icy'ingenzi kandi gikomeye yifuzaga kuva na kera ari ukubonera hamwe ibyo bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bimwataka ku buryo yabyihimuraho mu buryo bwuzuye kandi busesuye mu guhesha ishema Uburusiya n'abashyigikiye Uburusiya kuri iyi ntambara yatangiye ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka ushize 2022. Ni byinshi cyane bikomeye ku ngingo zitandukanye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Turi ku munsi wa 318 w'intambara rutura. Nibyo ni byinshi bikomeye kuri page ziremereye ku butaka bwa Ukraine. Gusa ubutegetsi bwa Moscow bwongeye guhishura ibinyoma byavuzwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ni inkuru yasohotse mu bitangazamakuru igaragaza neza ko batatse Uburusiya bwa Perezida Vladimir Putin ndetse bakataka mu buryo bundi bushya, ubwo bavugaga ko Perezida Vladimir Putin arwaye kanseri ndetse azapfa vuba aha. Intasi nkuru ya Ukraine General Major Kirill Bodanov niwe wabivuze. Ikaze kuri munsi wa 318 w'intambara rutura yatangiye mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize 2022. Reka dusesengure kuri iyi nkuru, uraza kumva ibyatangajwe n'ibinyamakuru byo mu burengerazuba bw'isi, ariko kandi turaza no kuvuga ku byatangajwe na Kremlin Presidence y'Uburusiya. Ikaze mwese. Twinjire mu binyamakuru byo mu burengerazuba bw'isi biti umukuru w'ubutasi bwa gisirikare muri Ukraine General Major Kirill Bodanov yatangaje ko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yabarembejwe na kanseri ndetse ko ari hafi gupfa. Bodanov yavuze ko iby'uburwayi bwa Perezida Vladimir Putin imyaka 70 y'amavuko yabibwiwe n'abantu begereye Presidence y'Uburusiya Kremlin. Mu kiganiro gikomeye iyi ntasi ya Ukraine yagiranye na ABC News, yabajijwe ku kijyanye n'ubuzima bwa Perezida Vladimir Putin ndetse na gahunda ya Ukraine yo gukomeza ibitero ku butaka bw'Uburusiya ndetse no muri Crimea. Yavuze ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin amaze igihe arembye ndetse ko ashobora gupfa byihuse. Ni nyuma y'uko yaramaje kubazwa niba koko Perezida Vladimir Putin arembye. Uyu mutasi wa Ukraine yagize ati nibyo rwose amaze igihe arwaye igihe kirekire cyane, ndatekereza ko azapfa vuba, ndabyizeye.